Ka Janja Hills Development Society JHDS hapo kajing penyat chong director Ifa Daman Bahap Pakem rangkat bat ka Ekista India kilaya trelang ban kentil ya kayo kakot bat kajing nang jingtip kinong rep chong katain rilom jentia chongi Tikumta, kumshibenta ban kampan bahas shosho ya kerukom terekam, ngidon kam ya kiriu syampang ni consultant, ha kaliang ka financial literacy training, bat ka women empowerment training, na kabenta kilai pengut kinong rep ha kawai ka training. Halor kani, ngikos ngau baha ya kino kibadon jing temu, bat ke batabit ha kani kaliang bakin pa ya ki application jongki, ha kini ki email ID harum. Ka tarik bakado ban pa ya ki application ki longkum ni na kabenta ka financial literacy ka tarik bakado kan long ha ka shitarik jong penai nai weng arja apusan na kabenta ka women empowerment ka tarik bakado kan long ha ka shipotarik jong penai risau arja apusan singobha ban pet ya kini ki email ID bat ya kini ki contact number na kabenta ka jington kam jong pi na kabenta kacing tip ka company asyusyo singaw bahaban pet ha ka description jong kani ka video kaban sa batay pensya asyusyo halor kani kacing code application kublay shibon ya pi baro